naga jingdon jong ginong sumar ki bapanon kam tang lagi kenbat lane ki bajuyong kum ki nong ai dawai khasi ki babun ki jingpang kila jam kila ja na ki babun ki nong pang hakeleng ki jaka la aruban kedau bahateng daga jingdon bok bat daga jingklan jong kini ki dawai khasi ki babun ki briu ki yo biang ye ka koi ka khya wat hadin makilawan pai daga jingdu jingkermen na ki jaka ajing sumar ki badan daga jing pule bat don ru ki nong sumar ki bala don ya ka stat ka tip ka babiang lane kumban syong ki balawan pai na ki hospital om dei pat banong ba ki hospital kimla ban sumar ne kita ki nong ai dawai khasi ki khamla henrei ki don ki khep ki bang hap bani bu jingkan mau halor kini ki rukom sumar dak ba pendon kam dagi dawai kan ban Dr. Philing Ranja beri wei na ki nong ai dawai khasi ubala yo bha ka jingshania bat yoru ye ki jingyaro halor ka jing tibit jong u ban ai dawai ya ki babun ba ki briu ki bala yo mat ye ki jingko jingkhya lengba ki jing sumar bat ki dawai jong u mentang sngi ula lumlang ye ki katto ka ne ki perlok nong ai dawai khasi ban thauno dagaw ki kenhun lane ka society hakba mentang sngi lapan long ya ke jinge kendu ha umsning auditorium hall ya kene kenhun la tip kerteng kum ka Ranja Herbal Care Society hakba Dr. Philing Ranja ula simti kum founder president nangta ka kong bina lengdo marcelong kum ka secretary lembat kiwe ki dikhot jong ke society ki bala nang ban ai dawai badru ban sumar breu Hagani keski lawan ru ye ki dawai ki belasina dau Dr. Philing Ranja ki belasina kerpang na kebenta ki babun jat ki jingpang jingshitom dag ba pendon kam tang da ki kenbat badru ki jingbetai kumno ban pendon kam ki ne bandi yeki bat ongru ba kimdon ya ke expiry date henrei kat badang bu slam katta ki dang khlan haba jingkran hagani keski nagliang ki nongsha khot skobha ki bakenthop yo ba sebrin kharsentiu baru ba stranfil nongbri kleitho dag bong bagi dawai khasi ki balala bansina da kini ki nong ai dawai khasi ki de ki jingkurkhu jong ublei leng bagi jingthau ki badan hasla jong ne perthai bat ke jing penon kam mi kini ki jingdon jing em kamariang ki bo blei ulebu ki de ki jing persat mensim jong u ya kini ki nong ai dawai khasi banga mapi babaro ki batun kam ya kini dawai ke ka nong ke jing em toilang pi minta pi dona ki snong ba phe sa jingai ba pi Kidan diberi di bawah tikfan kali kedawan, bapli kenawan nang nesa nang tay satu cene cum seninggal jangai palam. Kejingnya terilang jongpi, kaji mentoilang jong kaseng, pisim damai ni iba pilih renjak, doktor renjak, pirang senang jongpi bantu sapian, yang ini kedawai, bagi dia diberi bantu pendekam hang berpang bersitom. Karena kalau kejing paham, kalau kejing kerkui, kejing bapang, kilalai banuan sesor, kilalai banuan sajai, lalai banuan balai jadi doktor, tang dah kena kadawai, kalau abiang nak kena jongki. Tiap donro kini kadawai kini kadawai kidon bun kijingpang, kamtam ilak keru nampak kijingpang badan mau. Badang jingpang ki bala penbiang nampak basuh jendong, kijingpang double air, babun cai baper kijingpang, hai doktor Philing Ranja filam iyo, kadai hakador kabak bir, bad om ku masih doktor, lada pilih di doktor, pidon kami saya berada di Prohaja. Henry Dr. Philing Ranja filayot kador kababit. Lesa bidang takum di benta-benta. Lada fikir tanda kani lesa tang cispa arpa hukum berabu kador benta. Lesa pira arlai teli tang arlai spa. Pidara martini tang lai spa sang spa. Hapo kaci hajar filayot dawai bantun koi kala kikun kiti. Ne yala deru. Ke Henry dalale ki doktor bat lesa bun ba kajinglut. Ketika kita kata berong kane kadawai, kabai doktor Philing Ranja ila penbit penbiang ila krek ila snai kane kadawai, kalau nak bentang kaji mentoi kaji kerkru yang ini wei barolang. Kebat kawairu, hak tu kopor, balang adi dawai kenbat, bat mulai hadin pat ngala subuno tangga kadawai, jongka ayurvedik mangadon mentang ke klinik lajong, bat kumju ngabu lang kadawai tempat te kemudian aku beli kerpang doktor Ranja bagi ayang kadawai jong iban penyai bagi hajar teli kadawai yang penyai labun pilih kisnem kebun diberi ke yaro yang kadawai kamtam ke kadawai klei dibiki ong bun bagi ong kiwan hanga ki ong ba subha penyai ke kadawai klei Ranja ngadeng ong te kamde ka klei Ranja ka de klei jong dimana ngala long kuma kerengkai di nomor bon mak lawan hanga ki ong ai ka klei Ranja ki kim kila penlang nak entah nama balai bala pro Ranja berbal kerpi kila
kayaknya unta. Terjun kan kita cuma yang akan penai ke dawai keleng tentu. Terter katung kita seubir. Penai ke dawai keleng renjak taruh terter. Ke mereka kuman om dei bangan cepenra JE ya kata mereka dawai kumbang alapnya jadi hajar bilor ke dawai. Om dei si hajar, deki hajar. Lapun tadi kisnem. Ibang alapnya ya ke dawai jong i dokter renjak. Kalau kebabian ada kata nama dia ki pasien kiwan hanga ki yatu bagadawai kalau bahasa babun ba ki ong nadu bangayo ni kadawai clay ngala lagun ki jingpang ki babun ki benta nama kun balak tho hang tu ki pun jaj dawai hanga ni sisya mo ada pek hang ni isniau batang ini dawai kum na kala bentrai kam dai kadi kabare he hanrai kali kadawai trai borba adu kata kumbay na yatu tay doktor ja badal iwe long kini hapo sablam idon iwe kun ibarang rit yo ga jin sitom na kani kapo balang ang bawat ya kasnir sa por ayo i lalegra ya ki saki doktor ba per spesialis doktor la Henry Kimla bag omdon ni ngara te Henry ndala hai pat sakani kadawai kan ba lane kadawai sa doktor renja biyo i jingkoy itai long kini ngar ngalaya kenduk cisin apa ya song kali lang bengilek lang nang ni muslim capo mo phe yang bantaban pli ya kan ka ministerium mini hospital ng doktor nja te niya banyak kran banga ong pikong piwan pinlek lang sote yung hawad te ong pila arung lang ni kenhun ni yung hoy man sarung ni ngalak lang ya tamu handa ya tu man yang ayo banga day lang bajong ini dokter nja bang sa iyo bang bat ini kun ikai kun ak pergi yang ay ladap sandrus nemi te iyo bang iyo nga kani kadawai nadu kata bang iyo yang kadawai ila menpenkoy ikun jonga te yang asio yaro sibun ya kata kadawai bagi dokter nja ila sna ila pelai bon ba ya ki briu ki bapang ki basitong kadno ilong kajing kerku ya kitu ki badung ibakerdu ibamukad bor banlek saki hospital bareng banlek saki doktor baper kamtam kajing rem hakim tujuk bangta hamrai kani kadawai da kajing chania jongpi ba kajing khurku ka jong blai baru blai hi wai ya kata kajing jongpi lengba kani kadawai da sin bat nga ai blai ru ye doktor nja bi isnai ni kadawai kadai lengba mo blai persat mensem ni na se bakina kadawai kan ya dai lang ya baro ya kijiat jingpang kamtam kan boong no ladak herding kluik kani kadawai lam dan dawai dak iwe pat kijak dawai ni tang dak kani kadawai kalala ban penjam ya phim nan kam shu ban lek chapo stan lane be phinlek segini gino je kaji sumar tang dak kani kalalong henry lada phim dan kani jong emergency dakum no phim dan kam ki ban lek ki doktor henry badan kani tang ko hoy namo hoy kluik ki jenta ba phira na kading ki sha henry tang dak kani bin kelan ya kani kala trikam bat kala om tang bak terkam menyerap mereka penjam te ngasnga yaro sibun ya gini kidawai bai doktor renja ila wanra ban peni ya kanuksa api te kawairu kalong bunne pi baro kembali doktor renja ikwa ban lumlang ya mereka society kini pa kita pesan kita buat kia ikut tidak dawai kasih but what adu mentah meneru kamtam nakaliang jengah hidalgi ngalong yunong di dawai kasih soal ngampat lese alayo teng ke dawai jempi limpa perlok ngre daldi ngampat yo on sim dawai na i dokter kei ke ba misian ke lok ke dawai kasih ke lok ke ba sub bandi ban sumar bomdon side effect kedor babit bat haju kurkom nyimpen kamban ya impa pustian gubun jak kurkom kumbang sumar haki juk start minta ti alu putih kiwe dawai dengan ni jing mentoi jam dawai kasi ngiyai ba kalong sisya ka batrikam ban isian ru ba ndai tang ka jerho ndai tang ka sukpo ndai tang ka pang penyak ripun kiwe jik pang jik sito berupa dawai kasih kala ban penkuat jengi ada ngidi kesta dan ngidi aku bicik ketak kinong sumar jengi dengan sekian mapi imlayawan najan najengai ru buon mapi pidai lese kinong ai dawai ten dan mapi pempat ju ai dawai ngrei ka ai kani ka hiling
mentoi lang herbal care society ka sedang ya kini kecing sedang dapat temai kebalang kan mentoi om tang beta oh kecing kuat cingkia dari bahmat yang dari haju kopor kan warna ru ka yang kajar ya pau ya kador yang hasem delesi lada kecing ya trailang jeni dah kecing trailang jeni bat kecing kersan lang jeni barok yang lang dan ketiu ya kini ka society nga benta kecing mentoi gobun balang agak kuat ketia bat kumjuru habangi ai kecing sekri ban warna kecing kuat cingkia hak imlang alang kan mentoi ru yang isi semet nadu bakai me kapan coba kan mengibu benar disut pun kesini kadang yo maksud sarang Indonesia ko nadu bakai me betul terus saya ni ko dari tanah kada ji bela semandu nadu kan kena hadu dah kerja laki tu ya kecing terika menentukan cuma kecing yo kiro ibu penyayo ya kan ini kemudian kikit dihacar bilau begitu kasar sepak bilau tekan ini ruksa barok penyayo gitu tapi kita ini penyayo dan orang kembali sepak ngut ini kendawan ini simultan tentang belum mentah meleleh lalu kini kita wajib senang mentah dan bok menyok loh yang kita nung thena kondisi kenang bacaran ni senang nak kisah jam family hang ta kan yo macam mentoi lang mano man senang simet ngar ngam yo dawai don cebri sungki oi darat ketana bandon oi asam sumbai tak sekian rasul asam lu kinurat ibu jadi asam itu orang skill punya poin jadi sia kita simpan di sistem itu seperti katra itu ngaruh punya poin dengan pan simpan jadi besok mesti kena itu ngaruh dia tak menuai dengan tak rekam harus direkam betul-betul dan ini baru meeting telah online suara ini kawai ini suara tentang usaha ini naik kerawai pun saya keliling penting semua pada kadang bukan suara tentang usaha ini adalah yang pelayan lagi kini kerawai kelangan entah usnen nek terkemur yang pelayan lain kegunai balai besar kumbasar sancai ini ai ya pelayan lain kenapa kacingnya penunggung susu bahaya kini kerawai menyebut apa ai keranti fokus tiap kalaya bila hati ai keranti baik jadi kamu bekal nanti cepat kasko kumau belum samlam ru dan kini kita wah karaban bat hati nyo su bat kita doktor lagi kita selantar oh kada ni kini samlam ru para kamen semua yo suit dalam kenyang hadu bala cerkai nang bersibun kan hoj apa kecap set tanam tentang badakan ni tentang asal kling nangi bat kesenian orang tu hi pakan ko oro benda seperti niru vice president kecap itu ko berarti ko tanam klem na poi perkat ong ba la klem ditha tong be chimok the be hamat sau ma than tang monong don kan ni tu ngeli tang sipang la suca no ta kan ni kai baru khai kam monong kadawai ta artli wisna company tempat kan senara ga dor klem don su spray di na radu di kat saus na mo kerta na senai kan yo kemudian ubu nuksa kat nasa selem kenapa kan ini kisna belum ketang te kemudian yang kata tinggal cing mentoi iwei nai tering ya kasap semua nai ni semua tu kene mut imla barang ko pembeli kini simlang batoro ko pembeli kini tibuli keteng tu yang dawai kenang bah hangta don ke tingsian Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi kat kum kajing kwa jongpi
kador gababit la kadai mensi na menmin. Pranyo lai ariway sau iway. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo lai iway kendai hendru iway ar nyolai.